السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إمام الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Tuchagendera ddala mu maaso ne yasaruna mu Luganda olulimi oluzaaliranwa. Twebaza Allah wekitiibwa akyawaniridde tunusi zaffe okuba nga zikuba bulungi. Tumusaba Allah atuwe okutegeera ebigambo bye obikolerako n'obyagazisa abalala. Allahumma amin. Tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe gw'ekitiibwa ogwa yasaruna. Twakumye wano line twagisomye naye teokiri mu sitani bwe tukola ki bwe tugiddamu insha Allah taala. Agambye atya: dum hila rahahai, dum hila rahahai, dum hila rahahai, wuhdas baraska hai, wuhdas baraska hai, wuhdas baraska hai. Twakomya Khuda sabeka malik hai, Khuda sabeka malik hai, Khuda swangaza, Khuda sabeka malik hai, Khuda sabeka malik hai, Khuda sabeka malik hai, Khuda sabeka malik hai, wuhi hamara raziqu hai, wuhi hamara. Nabaga matusoma okuva ku plus baka ku plus weri wetukoma tuyiga kusoma biwanvu so tugamba wuhi hamara, wuhi wangaza, wuhi hamara raziqu hai, 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 wuhi hamara raziqu hai. Abetu du'akar, abetu du'akar, abetu du'akar, abetu du'akar, abetu du'akar. Oy kategede ya rabbi hamari madadkar, ya rabbi hamari madadkar, ya rabbi hamari madadkar. Mbembegerezem ya rabbi hamari madadkar. ya rabbi hamari madadkar, abetu du'akar, abetu du'akar, khuda sabeka malik hai, khuda sabeka malik hai, khuda sabeka malik hai, wuhi hamara raziqu hai, wuhi hamara raziqu hai. Abetu du'akar, abetu du'akar, ya rabbi hamari madadkar. Barekao kumsajja tuberedeki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.